možemo onda polako i da počnemo, da ispoštujemo sve one koji su došli na vreme. Menadžer kvaliteta, ajde, slušam. Ne sam, ovo je grupni zadatak, ali... Njega bi stavio tu i stavio bi ga za prezentaciju, na primjer. Tu nam je i Martina. Dobro, ali nama trebaju generalno oba kandidata, i ona što smo ponudili 1650 i ova nam treba. Ova je više kreativna, više za organizacione sposobnosti. Hoćemo njoj isto da ponudimo. Ćemo kredit da dižemo u nekom trenutku, tako da... Jel pratite financije? Leo je Evo ja novi. sad pričam. Čekaj. Znači, Leu moramo da smanjimo onda malo Evo ga. Nama treba neko za biznis plan, prezentaciju i plan operativnih poslova, znači neko preduzimljiv. I dosta je interesantno i mislim da će biti prostora da se sve to primeni u realnom životu. Konkretno, mislim da ću dosta iskoristiti ovih nekih, da kažem, stvari sa simulacije, da mogu da ih koliko toliko primenim u stvarnoj kompaniji gde sam. Tako da, sve pohvale, jako zanimljivo i voljela bih da učestvujem ponovo na... I po oceni publike i po drugim kriterijumima, tim A je pobednički tim. Čestitamo. Je bilo, na primjer, u mom timu da ja i dalje ne znam čime se oni bave, ali kad smo imali 5 minuta do kraja, brzinski smo donosili odluke jednoglasno. Tako da to mi je bilo jako interesantno i što bi istakla. Inače, odlična simulacija, naravno. Jer je super, mislim, jedan član je došao iz IT firme, a bavi se financijama, a sa druge strane imamo osobu koja je iz banke, a bavi se nečim drugim i tako. Stvarno je super. I treba nam više ovakvih malo drugačijih metoda rada. Многу интересно беше дека интерактивно беа вклучени повеќе улоги. Сме имале досега искуство ние во компанијата со неколку од ваков тип на обуки, меѓутоа целата платформа и начинот на спроведување на обуката, како и задачите кои што беа представени за учесниците, мислам дека беше на едно многу високо и професионално ниво.